32-yılı 15 oktyabr жылда atmetke kılamak kuramak. Kaysı жылы kaza oldu? 70-yılı kaza olmadı. 70-yılı. Jana arganday el arasında arganday okuyalar jüret ko. Kitapta yazıldı, ошол боюнча такта өзүңүз. Hem ayakta görkömдөp da koyuptu. Bu çüyde Samansur'da törölgön. Atası yemeden kaçıp gelgenden, kulak atar. Atası Bayzak. Al jana açarçılıkta kırılganda Kazak, Kafkaslıklarından Samansur'a dalay koyup dur bak. Usul adam balası it kuş cep ketmesin de. Oşon soğuğu deyip buna. Al kişi 70'ten ötkönde görgön ben atamda. Birinci kempiri, birinci balası kayçış bolup kalıp. Anam tukumu çok kalganda, tukumu çok ötösün bir de onun kayıncırtı olma, baldısını alıp veriyor şondan bir kız iki bala. Ulusu kız, uğul bala. Kiçüsü, ağası Çolponkul. Anan zarlık üçüncü, kiçüyü. Sonda 3 erkek duruyor zarlık. 2 erkek, bir kız 2 erkek. Çolponkuldan 2 erkek, bir kız, 2 kız. Murat Turat. Yemeden bozo, zarlıktan men şurkeyeceğim, men andan keyin Cırgal degen inim var. Anan Sönkör al ötüp ketti. Andan keyin Canübek. 4 erkek bir kız. Jana okuyalarına toktolsanız, bu kanday boldu? Bu kırsık boldu da bu demeden. Karangıda. Ağasına ok жаңылып ketip tartıp yittir. Özü. Yani şonda ok sanına tivanı gangreni var. Bansadan kaçış bolup kaldı. Anda biz kiçinekey 6-7 devaldarımızda. Anan 70-yılı 66 oldu yılı oldu öyle bayka okuya. 65. Mücahit yatıp burada banitsada. 65. Facebook'ta yazılan eski diyorum. 65. Yılı ol onun anda da kaçıp ketti onun tiki kayra bir yıldayım barıp kolga düşüp bergen. Onun tiki bu kılavuşta kolga düşüp bersem etti 15 yılga geçiyor onun oşondan beni ketsenger mına kayda onu. 68. yılı üstünde kaçıp ketmedi narın türmesi. Andan 80 yılı oşol 2 yıl kaçıp 80 yılı bu Jambuldan karmalı o şerden. Ben gospe sapasını iste. O 17 devalar aytat. Ne ofisalini o 64 milisi attı. 64 Bu bağını perbe o çıkıyor ondan demek kılıştı da. Ol koşan o şerden hani aldap janakı emeler karmap berip turgo öyle. Bu şunda kança yıl kaçıp giriyor det başa ya. Ya. Kança yıl 2 yıl kaçtı. 68 kaçıp 60 70. yılı. Jana kokusan atı algan agası, bir tuğan agası mı? Kazakistan Jambuldan karma oldu. Soğuda kılgan vatanda okçu balдар girip ikisi bana oşondan kolga düşürdü. Ya Lemetkende hani restorandan sıylaşı onun atkanda attan tavus deyip dur baza kalışı. Yine kulganım var mezarlıkını deyip. Susamırdan da bir eldi tonu attır deyip üstünden çıksa. Susamırda köp çıkmadı da ayaktan da ekilli bir satı organ. Susamırga varsa eldi korkup attır da bir öyle döküldü. Sen kimsin işte zarlık mı? O jakşı zarlık edin gaz verip zarlık senin besmen deyip eldin göçünce latı saldı deyip oşondan keyin uğru börüp eşteke jok oldu Susamır. Zarlık öz atı oda. Öz atı oda. Dalanın atına camını var eldi tonay verçigen de sen bunu veresin. Ben bunu alam dedi. Hem üstünden çıkıp kalıp. Bu şamşını, koçkorun şamşısından çüydün şamşısına düşüp barattan burada bir düküldögen eme var varsa et güreşke düşken. Eki çaldı mas bol öyle sen ara kalıp gelsen kosu soyperdi öyle düküldöp çoğunduğun talaverisi dedi. Yani atam gele tuğanında üstünden çıkıp kalı onu. Bu ayakını emege. Üstölge tanıp dur 2 saat sava tuttu çaldarga kamçı mine. Oşondayın gör deydi ada tık yıl toktodu dedi. O şaktında momuy deyip ıman sayak var bolçu. Yani karpaycı bayken küye olası momuy degen ıman sayak. Usul kızarttan göçüp oşol çiça atası çiçalar şu men jana ısak atamdın jigiti bor granitsa kaytar çıkan.
Ошол Советтер Союзга бир тиын акча берген жок. Жетим калдыңар, бешоңор алтыңар. 12 жашым, 10 жашымдан кирпич коюп. Жанагы 12 жашымда кирпич завод, 14 жашым меси комбинаты. Бул жанагы Чолпонбек Абыкеев жаздыбы? Билбейм кайсы кимиш. Бирөө жазып турган, алып берип жана кыдык жасама берген окуучу. Бир туганым жазып коюп турсам, ал окуп албай. Билем, аяктагыны жазып коюшкан деп алып. Көбү ойдон чыгарылып, көркөмдө. Көркөмдө. Дегеле чындык жок. Жестен бизге 3-4 күн жатып кетти, 3 күн окуду ошо кетет жана. Ne de almaz деп коём. Жана бир китеп чыгарды го. Бриллиантчылар. Ошонун китебин окутуп койсом, тигичес бир туганы таң калды, мындан жаза берген. Ал өзү армияга барган эмес. Мындай чындык жок. Өзү эме киши болгон, армия кызмат кылган эмес. Кочкорлу. Өзү балбан киши болчу, балбанга чымыр балбан деп койчу. Негизи элди багыптыр да мергенчилик менен. Мергенчилик менен ал биздин Котонбайчылык баарын эле бактал биш. Шундай сыйкырам эстесек да кандай жакшы кишилер. Тиги атып келип бөлбөлөт ага туугандар бир ай эскисине. Бир жеңеси же бир апасы келди. Бүгүн биз муну алмакпыз, сен тиги оштуруп калдың. Ошону бөлүшө албай ошентип кеттилер. Ошондо бирөөнө да карап жүрүш. Бирс күлүп койчу да. Ой, сен күлүп атып эле кутулуп кетесиң да, анда да тилдеп кетиш. Жана ошол атамдын туулган ошол атасы бияка качып келип Самансурда төрөлгөн. Чоң атам сөөгү Самансурда. Анан Жумгалга көчүп барганда мен төрөлгөнөн жана Котонбайталчын атын өзгөртөбүз деген атабыз дамбалын чечип берип мага оротупту. Сизди ошо Жумгалга баргандан атыңыз Жумгалбек койгон турбайбы? Ошо биринчи кеткен да бар. Эмеден качып репрессиядан. Анан кайра келип мына аман келди деп анан келгенде экек бала мен төрөлгөнүн ошо атын Жумгалбекти ошондон коюшуп. Жанагы Суусамырдан өзүнүн атын жабынып алып жүргөн кишини атып салган деп атпайсың? Ал киши өлдү беле? Өлүп турган. Доктордан кеткенде билем. Жок, тиги Суусамырдагы. Суусамырдагы ал. Ал Суусамырдыктар айтып берди мен кайсычылы. Мындан 20 жыл бұрын больницага жатып калдым, госпиталга. Ошол жактан Суусамырлык бир киши, анан бир бала келди. Бизди эмеден ошо зарлык атаңар куткарганды. Ошолор айтып берди. Ал дайым эле тоноп кетишкен делди. Бул элге ошончолук аты тарап кетиптир да. Атын жамыны алып эле бандиттин баары эле мен зарлык. Биздин деле тиги чаекте, кара жаекте. Бирөөнү коркутуп, кемпир менен баланы коркутуп. Мен зарлыкмын деп анан тиги бала, бир бала артынан келип калган. Таяк менен чап чыкса, жөн эле кошунасы экен дейт коркутуп алып караңгыда. Тоноп алыптыр. Алар да андайлар калай кармалып. Кишиге жаман. Ал киши деле эметмек эмес, милицияга тиймек эмес. Сарыкамыштан бирөө эме. Bir Sarıkamış'tan bir kişi gösterdi, güçlü kişi geldi, balvan emege dedi. Güreşke düşüktür bana. Atam bayağı kaçıp tut, nan tuğun kan, ayıldım çetinde tuğun uygu var, ümmet. Şunda başım ala kaçıp durum, ziyanım dili yok. Na emeğer olsa nan berip koyula gitti. Bana tüy bala törde jatım. Ah, sen sarılık durbaysın, men seni karşı 2 bükte alıp vereyim milisyaga degen. Usagına mıntık takıp koyun, baldı. Napası koy balamdı geçirip süyle üretti onu. Öyle geçip kalan bundan var. Geçip kalsa bol yolun bilet de gaceri görüp jatat. Ben albal Toktogul'dan milisya çakırıp 30-40 milisyadan kurçap alıp zarga. Ben atam çıkıp oşanda aytıptır. Hey, ben sizlerge ziyanım yok, ben öz canım ala kaçıp duruyor. Mağa tiyi ben gete vereyim senden şöyle bir kapitan atıyımdır. Bu yerine ok deyip karusuna. Anan şaşpay tanıp var jaratın. O yerden jetonu atıp saldı mı milisyanı? Öz katar mergen boldu. Zarlı he? Kapitan jatkanda munda jattı dep, atkanda munda kiyeni, pagonu teşviş kötü. Anın kaynısı menen bir armiyada Ukrayna'dan joluguşkan. Bul oşo Toktogul'dan Kırgız ele milisiyalar boladı da. Toktogul'dan Kırgız milisiyalar geliptir.
Анан ошол жерден жетет, анан баягы милициянын баарын аты ийгенде качкан го. Анан баягы милиция чакырып келгенде эметиптир, качып бараттыр. Анан атка атканда ат басып калып анан ошо чыгара албай жаткандан жанына барып анан мынтыкты маңдайына такап туруп айтып турат. Атаң апаңдын нанын жеп калдым деп өзү атып тастайт элем. Менин балдарым соруна калды. Ошо жана 7 милициядан каза болуп калган. Жетеден каза болду. Ошондон ары качып атат да. Анан ошондон баштап анан уже обратно жол жок да. 7 милицияны атып салса жерде. 2 жыл качып атат, э? 2 жылга. Кайсы жылдары? 68, анан 70. Аягы Казакстанга өтүп кеткен. Анан бияктан биздин тынчыбыз албады милиция. Чүйгө келсек, чүйгөдөн келет таятамдыкан балдарын келип зарлык ушак. Жумгалга барсак, аякка келет, апамды алып барып камап коет 15 сутка. Жөнөл албайсың. Уйгөн келсе бизге айтпай атасың. Үйдө экөө жатат, агоротто 3 жатат, кошунабыздыкында экөө жатат. Милициялар. Айдын аягына атын байлап коюп үйгө келип нан алып алып кетчиген, өсүлөр жөлө албанан. Ургачы апаман күчтөрүн чыгарып атты милициялар. Алар ошол жана психический давить этиш керек да. Анда бүт майда балдарбыз. Жумгалбек сөзүнөн алды. Сенин атаң түрмөдөн келатып. Будың арка жанагы Касым деген бар болчу бизде. Ошо Касымдын үйүндө чоңойгон. Ошонун агасынын колунда чоңойгон дейт. Анан түрмөдөн келатып ошакка кайрылса жинине тийип койгон, анан атын менен качып Шамшын белин ашаарда мыкты ташка эмагылып туруп ошо менен союп, бирle өзү тоюп этти сыйкына бышырып жеп андан ары жөгүп деген сөз бар. Билбейт экен. Анан бул ошо колго түшкөнү кандай болот эти эмеден? Колго түшкөндө ошо жакта жанагы ресторан, bir ресторанда жүргөн блатнойлор бар да. Казакстандын кайсы жагы? Жамбыл. Тарас болбойт. Ошондо жерден алдап, сыйлашып анан кызуу кылып туруп аттан табып, аттан түркүп базагалы ошол жерден. Ал кишинин соттун кереги менен ошентип эле. Атып ташкан. Жок, аткан жок. Өлтүрүп коюштур. Мууну өлдү кылып коюшту. Өзү өлдү да, өлтүрүп коюшту. Көптөп коюшканда. Көптөп койду. Ошол чечинткенде жүрөгүнүн алдында так анан тешиктер бар экен, ошо ток менен урдурган. Милициялар милициядан кыйгыг өттү да, жалакынча киши курман болгондой. Ал кишилердин деле үй бүлөсү бар, балдары бар дегендей. Анан ушакта калды да сөөгө. Жок, алып келди тигине, Теңиш байкем. Бу Жеңиш байкем, бу бияка аяктан тиги Арзыбек атамдар алып келип, Чолпон кулук. Анан бияктан тиги Жеңиш байкем болуп үйгө жетти. Чайекте мүрсөлөр. Чайекке койгон. Меске менен жакта мүрсө бар го? Ошо. Апасы, эки апасын кош жерде. Негизги окуялар баягы чын төгүнү көп такталбай эле, билип билбей эле ар кандай айтып кетти. Кошуп айтат, кээ бирөө билип айтат, кээ бирөө билбей айтат дегенде андай. Вьетнамга солдаттар жок, солдатка мен тукумдан, биздин тукумдан Исак барданда эле мен бардым. Чолпонкулда барган. Жана Вьетнамга барды, согушка катышты деген жалган да. Көркөмдөп койду. Көркөмдөп койду. Эски жагып атат. Көркөмдө жалган уруп атат да. Ал художественный да. Анан ошондо жалпы жонунан мындай чын эсеп менен ошо канча кишинин канына забын болот атат? Официально 17, анан неофициально 60. 17'nin жана 7-өсү милицияда атат. 17'nin бар эле. Бар эле, кармайсыз артынан түшкөн. Артынан түшкөндүр. Ал киши өзү биринчи ок чыгарчу эмес экен. Мен силерге зыяным жок, силердин мага зыяныңар жок, мени кой бергиле. Анан аларды кол салып ийгенден ал кишинин деле аты өтүп берет. Выход калбай калгандан ал киши беш тийиштүү эмес экен эч кимге. Бергенин алчу экен элдикин. Бермесе жок. Анан тиги вертолет менен кулган деген да жалган көркөмдө. Жок, жалган. Анда вертолет менен бул көркөм берен жакка такашып анан вертолетчиктен иллюминатордон атат калды. Ошондон экөөнү атып салгандан вертолет качкан.
İzdep жүрgөн. Ne istebenen kamaptır. Zoğu, beyazı su. Ana vertolyotda atıp atkan illüminatörda eki. Avtomatik satı yegenden, alar ölgönden vertolyot kaçıp. Kokomürün ötüp etiptir atam. Qanday kural jaraq bolgonunda ошондо. Ben banıtı 5 atarla var. 5 atar o gün bile tan kanca görgön jokmун dedim. Ayosum dedi de tabi olsun dedim ben bir kişi kaldırdım diye gördük atamda. İyi dedim onu çok. Vertolyotda onu daylap atsa gekmenen. Көз катар мерген экен. 5 atar. Ama kısıldı stabil mergençi var iken. Azar. Mergençiler demesi var iken cana. Serenovaniyası olup çoğulup kurultay. Noşonda Meldeş'te men atam birinci alçı kendayım. Ati kişi ikincini. Noşo kişi vardır. Al men andan bir söylem diye falan. Men tibe kalışım yok. Men tibe kalsa men katın balam var. Men ağa tuğanlar koy. Al meni soğuy bayıttı bana. Bol bol deydi. Kısıldısından Cumban. Noşo Cumban boyunca şöyle ki Meldeş'te birinci orunda alıştıkken birinci ikinci. Men atam aytkanын uktум. Çavandardын koyu. Çavandardын bayramlar. Sizniki teң kurdaş çamalda. Atam 38'de atamdan bunun 32 oldu. 6 yaş ulup yani. Anan ошондо биринчи көрдүм да уже зарплатаны. Ат чаап кетип атып. Кетип атып мынтыктын. Кичине коробкада сайып койгон. Канча метр деп ат чаап кетип атат. Ат кеткен. Фокусница болсо керекпи ушул. Анан жана фокус меген мен да укканмын ошондо. Кичине балага жакын адам болор деди. Балам жакшы болчу. Балам карап ойнап алып. Көпчүлүк өгөн адам. Ана баягы сабандар немесе чоң неме стол коюп койчулар жакшы сакмал чурда. Общий сет ошо үчүн. Капакты коюп чыгарып койсо чөчөчүк көп келген өзүм көргөм деген. Балдар да ошо Bir somdu. Çüt baysak da 10 som kurgan depçi. Sen tuşere bir şey aytkanlar iskeç. Biz boyamışız da var bugün ne? Ошо атамдан угуп калдым ошондо. А жанагы эки жанагы атам Tuğanımız ağası. Örtün ağası. жанагы эме Kırsık bol nişayın atı oldu. аны Старсın. ошо эптен кеткен. Ошондой талаш болгон да. Талаш болуп. Al geçse üstüme tetik ulumanda içine Аябай басынты, баягы катуу эме кылганда кой десе болбой кетти. Ага үйүнө чейин барып кайра сөгүп салып кетти. Аны болбостон. Бул өзү туубасы эле мергенчи экен да. Al tuğası. Атасы деле мергенчи. Atası biz saman sürtüp bakanda soğuşun onda açacak. Giyikti joğa götürüp geldi. Atası mı? Atası. Atası balban kişi olgan. 2 metre bir. Канда бар турбай. Мына жерде тияқада кулабай, бияқада кулабай, ушул жерде жүрчү дегенсиңби? Мынтыгыбы? Мынтык ушул жерде коюп коюп. Ат үстүнө кетебиз. Ат бияқада кыймылып. Магнит койсунчу. Анысы билбейбиз. Ошондо да ошо атамдар ушундай эми көрүп Şamdaga yüzü var. Кишине жамандыгы жок. эч кандай маселен зардабатга ачканда жалпы эле El bakan o. эч ким эчтеке кылбайт. Жанагы деле айткандай эле жанагы ортодогу эле бузуклар чыгат. Ошо качып жүргөндө деле Мен зарылдым дегенде чыгат элди. Gavur ata aydap жасаган. Самосоз аябай көп чыгып кеткен. Ошондон биздин тайгасы Пек Турсун деген баканоз киши болгон. Өтө. Ошо киши менин чоң энемдин агасы да. А конторго барып алып, ой зарлыкта каякта жаткан эне деп эле мен эле кармап берем деп турду. Ал зарлатага жетиптир. Ана жанагы истиба мүрсөнүн үстүндөгү айдоодо топорушка атты деп. Эл ичинде. Топорушка атканда зарлата кетти. Эй Бек Турсун деп чыкыйына такаган. Кан сүйүп. Can деген кыйын да. Кан сүйүгөн экен. Анан айланайын зарлык, жан соолук. Өзү ошондой акылдан. Балдарың жаш. Болбосо сендей адамдар менен адамда жашаштын кажети жок деп атам, балдарың жаш.
Vatandaşlar soğuk. Ay, cana. Bu gece çok. Yaxşı, yaxşı.